Peko je cara na lay ngarapong Allah Ta'ala lay nang kanirita. Benerin kamu bakor. Pakutana. Iya pakutana pak pakutana kelas 2. Tapi napai kelas di tahun na makutana. Jadi na tu ampai tau pandrite kung katau makutana makada peko cara na ngarapong Allah Ta'ala lay nang kanirita. Madari mamakko mi na bali. Apa nessa makada napa ko kelas di mu akutanangi pakutana kelas 2. Pekuyasang makadai desa anta abudallah sompai pomu kasiwengi wipomu pail anta bulal kana katarahu pada komuitai yana ripake rupa mulang kelas 2 ni tayaro sompai pomu pada komuitai langsung kelas 2 nala fa illam takun tarahu ya kodemu lepake ya rumah kademu lemitai fa innahu ya bano makadana itaka naitaka solli naitaka rokok naitaka mabaca pate di bana yaki makadana itaka pada kongka pada ya CCTV tae makada pada ko makadana itaka ro ya ko bani ro jadi merasa nasaksi ka pong Allah Ta'ala napa melemahkan diri betongan na di na makadoma na ngalele yaitu ampai makadurti nang katau masampaja mapat di mana ngalele na palapoy na di na sampajang itu Allahu Akbar. Deh betongan na tawadu merendahkan diri malam mana buku-buku na sabak mage okuyolo na lagi Pak Bupati ko to lalo to rokok na pong Allah Ta'ala makir betongan na yero nala kaida ji yan ang kataw masampajan na malam-malam mamolele na betongan na nalamaka ngalele na saba ame taura maraja lori po ngalatan na mengharap pamase na payaki makadanaita ka husu niya to husu agan na husu paringaran na tapi belum tentu husu buku baca itu belum tentu na sabaya sampajangi je telu baca peringerak kedo nah dia nule makanjak menengih angka tahu jago mak baca maka kanjak lagona tapi menjadi peringeran betul kan kali selesai apa nape kira sambungan nama tu kira siwala dia tu kan salah mereka makor tapi angka tahu makanjak bacaan makanjak lapalan tapi masalah kedo nah mas sampajang ide na suku garakang jadi dia tu nang kana tahu mas sampaja pak telu ya suku makanjak ini yang naruyase rote mata makada hakikat solat iya ko hakikat na sampajangi rewan ala koro iya ko hakikat na sampajangi nomor si dibaca do baca iya ro baca na sampajangi ipaki saliwas sampajang masuna agay baca ko sampajangi si kiri si bawah baca korang dia iya ro korangnya yalay petunjuk kehidupan dalam kehidupan nyata makitu sidongan na yang kedua peringerang iya ro peringerang aja musila pesak peringerang lori pong Allah Ta'ala kong kamu jamah ya bisa na sampajange kemudian yang ketiga gerakan sinin na gerakan na sampajange matungka kedo tu matungka tasabbe betungan na sinin na anu jamai alay tasabbe lori pong Allah Ta'ala iya ro hakikat na ro jadi aja na to masampajang imba na to mangaji mestin na isaliwan na sampajange aja musila pesak baci korangi apa ko masampajang terporma isaliwan na sampajang itu di ala ni sikir yero to di ala pala ko yero timu mu aja meto je na bicara kami to tau pandrita itane kada ke ko melo ke pole maka dai polo ko pong Allah Ta'ala ke ko melo maka dai kala ko pong Allah Ta'ala iyo po ka pa ko di tane ke melo ke pole apa sae ke melo kalau boleh iyo pirita nai ulama subi kada ke pole nasa pole ko pong Allah Ta'ala innalillahi wa inna ilaihi raji'un kau boleh nasa pula aku pong Allah Ta'ala kemelo nasa mekal aku pong Allah Ta'ala dia namat tetap makutan apa cie ko migala de bicara nah apa ia tu bicara pertanggungjawabkan nah ia tu nama kawatang ijaga ibi timu be aja na mega nasa ba pede mega na pau ia pede mega pertanggungjawabkan nah ia tu nama kerajin Pak Mandari deni sadingang ia tu ampai sinin na nabi saya jenne ya mana mitu nola dosa 5 nih ya 5 yang makai kedosaan ya tuh maga lecet tuh maka pilu ya tuh maputa ya tuh maga ya mana ya tuh tanda tangan dia kecil kedosaannya pak ya ku ita bami mako ajolo dade pa ini nya makai kah pak ya tuh maga lecet na siaga nih kan atau naputa do cilina ya nya mana nih le pertanggung jawab ya tuh ampai tau pandrita na pak guru maka dia ko tuh mak jenne iku bisa ya tuh ilaudon supaya mapaccingi pole dosa tapi dia gagah desa nah angkat tu baca itu puta pacing ngak 50 kursi ni na dosa pura na jama
ya ko makalimomo iya po tapacing sinin 20 kutimuku ya ko 5 na pancaji 5 atau ku ya 5 kita tarima kita catatan amalku surumonri perkataan ulama mi itu dega hadesana ya kong katau maka da dega hadesana cocok tuh tapi maka da ya upake makanya ko ta pake magai iya suruh tau pake ya ro tau de na makanya peringaran ako majin nih si bawa tau mananai ko majin nih suruh pake itu atau apa angka tau majin nih makanan nak napa na bisa limana sa angkat na sa nguringi de patanana patupo ya angkat kumpur de pada mati sesaku bosikai marica itu lepian ya me kalau masih unan nak paga nama jenne nei jenne ibadah nengkong ka ibadah dega peringaran na makapai ayan na tu ampai maka dapat amai peringaran dengan doa yan na tu ampai na Pak Guru kaya katay Pak Guru tau manana si batau patakalupangnya tapi ya ko di naman na makanya mo peringaran na mo di tabaci kama ko miro iya minasala ko makadaki na di na baca iya tu di na sa jenne na wasalan itu jadi pakai apa mereka tu pasal itu maka ya ka na samaji nang kairo na di nang kanapa guru ng nabita di meto yan nang kanakada nabita baca iya tu makadami nabita ringar ako napi ko cara maringarang ipadong pa iya milaw do na di mo pa maringarang makunrutungan ni jadi na tu ampai Pak Guru kada baca ko mung bisa ya supaya lolo paringarang jadi mak napa mak guru pada ko manamui jeti manta sapi nah kada ya ko mania ko palapalang supaya yaki ko yo po ko yakin no ko de mo palapalang na mo de mo palapalang mako ami tu i waji ni tapi sunna malapalan na reko tau de na maka buju atina tapi ko to makanja nanti na mak buju aja no palapalang apa melo mi yami ko was-was ko betungan na desa dimulai 47 sisang palapalang tapi aja mula dai betungan na ko naman kaling usolli pala sa pakiro apa ya ko lalangati mo tulisi galagala de misang isa ding palapalan ni cede tapi aja pas saulad aja betungan na aja naganggu itaw makiro imanta sapi yami tunal yo po ko mamali na sa maripa je ko be mangibola mo man niya ko de na mo ganggu itaw tapi marat jingi pakai ini apa iya ko tolo masigi ka jili-jili mo pamata pak nang kana dar lalu masulara ponco tu na pacuri mo papakita mako lala matan ya maniro na itaro tu dicuko mani de meto na me malapongi pakita no kono makaleleng lansu tama Allahu ak na makanja memang yo puiri ka jili-jili to ni dega tapi ko cara na pala subami Allahu akbar pajai mesti na ni itis sajo kaidana napa dia curi ya pokoknya manta sapi ka yan itu ampe makatopan rita lebih aman ku manta sapi mo pake pa ako po masigi makanya pitat to mo melo masampajang mo pangoli atimu napa mo manya ko di nagaganggu ko pa makalalaman ito kung kami mita mo pakuro makito jadi itu lebih kehati-hatian tapi ako katao din na yaro na pake dana mereka ya lalo Abu Hanifah ya kumajin nanya yang kami masalah na din awat dipaki jene masampajang kedua ya mupur masampajang mengeri bilau ko majin pe manapa masampajang isa pak me ko masih manya pe mah iya Abu Hanifah de na salah pak ko mira monro de pagaga haddes si pulun na runtu de na runtu haddes na nabita makri Aisyah iya nabita madari jenne na sampajang mengeri bin na paki masampajang subuh iya na rode na runtu sehingga de na sangero makada de na salah Abu Hanifah de miga haddes pa na runtu na sabai pembukuan hadis Imam Malik manabuku kang haddes ya na tulang ka kita yasang al-Muwatta Malik kitab pertama itu hadis imunrina ya ron apa mu ba mana bangsa ne Bukhari Muslim sunang Abu Daud imunri mana man itu mu pamula memati itu al Muwatta Malik makiro jadi mesti tapahang ya ro de na salah tau pandrita na sabab makum matomiro idi miro tau mak baca perlu misangi makado makui itu jadi perlu tisang itu pandapa isitongan na de nanci masalah kuirisamui kaidana ya mi ko deni risai madari kima pangewang apalagi ko pendapat atau pandrita na yasan ni pada hak desa murni wah dia na cocok itu pendapat atau pandrita kada nonroi agasannya na tamay akalang to angkan apa tamay akal itu alena man dijelaskan kada makui makatan hak desa madari ni si salah pada ni rosangnya maka dia ko tau malolo karawe kamaluan na batal ijene na pangka na pasunna ya ko tau matodi na marigaga apa wad dijaji mata minakakang itu apa katau matau makutana maka dia ku pura majene ukara kamalua ku melo masampaja majene gape maka nabi taja lah
senang kata malolo talu makutana makin nabi iya kupure mukarawa jene mana kopi mana pemasam pajang iya narung ka makadade iya roh hadesa iya lu susu meni mondri balaku ya pak yuli to matoy makutani mondri kalolo ini ya selenge berkembang iya numpaki mondri makade mamali na paugi nabita makadade na nalaku yolo makadade na patakalupan nabita berlaku mato ya tu ita ini kata makutana kada to mato iya ko to mato di na marigaga iya ko to malolo masalah tu iya ko to malolo ko mukarawa law mu jene ko to mato da na marigaga pawa di jaji mata itu muka kaki tapi yang kato maka dah ide namo atau mato angkato sahwat na di mata jap matika mati na pakai manta sapi di makanya beda de aja tak kada magir nasi salah na pada mau hadis cucu ni nasaba pada lengi batin atau pandrite malah kesimpulan sempajang engkaje pacara mapawi makada igare makun reye dina dipita uluan nah makada ka iya tu makun raya aku mak jene dina mariga pita manang uluan na tapi aku mas sampajang ina mosi polo uluan na pita batal to sampajan na apa oki jene ina permasalah kak jolo makada ka iya ko jene na mo pita manang uluan na makun raya ko mak jene dina mariga aga na sabatannya sarak na manutup aurat ko jene tapi iya ko sampajang ang kasarana iya panawat dingas sa sampajang ko itatuti aurat kapam mo ba ulut ta si polo aja na silampa si polo bawang pita ko to mas sampajang mutlak batal salat nasaba iya aurat na makunre termasuk ulut na gemak na makunre aurat jadi kapak kelihatan pita aurat na jadi batal sampajang na yu porone namo pita manang dana marigaga namo talaga songko tamako ta sampaja dana marigaga iya mi ko makadaki meka masongko supaya utahange rudu kudena larino berarti songko pada waktu itu hukumnya sunnah karena fungsinya tapi ya kota pakai bawa mi makada meka masongko memang pakai songko kupatutu ulu bukan sunnah menurut penjelasan ulama hadis jadi ya mina sunnah tuh nareko ipungsikan nih jadi kada tu maka dan gini kita udah nasongko masampaja maka roi sampajana hak desa nampak belum songko itu karena hak desa na nabita lumi kota ralai songko nah perlu kita pahang cuma menutup kepala makanya iya itu ko maka dan meka macuri nabita itu mata lulu agak komai sunnah manang itu karena niatnya mengikuti nabi tiba ala rasul itu tapi ya kui pakai bawa mi deh nila tu nak kena kada de nawat dipita iya ko makun raya memang makanya namo silampa mi pita yo lo tessa namo ya mi bandre na taje sa sibai nga mo wasani makiro ji betul na tapi de kacau nyamin ko tau botak de nagalaway ito jadi yo poko yo na tu ampai me kataw na poponcho kisi sang ulo na nasa labi amangi manyamati pacingi tapi aja to si takade gondolo manang ulo de padaliang makiro ji mesti tapahangi kaidana kemudian iya rositongan apa bu tamu ni saya di jolo-jolo napa isi diubahas iya rositongan na sampajange takali bingar pelece de bu salisapa tata jagai takali bingarang aja lalo ta sujuki aja lalo mai ka makunre na sorong ila yolo salisapa na napa na sujuki mutlak batal salatnya nasaba ang kasara na yasang isuju tanay yaro yasi etadangi kulue yaro yawa yaro lena ko sujadangi pak mangkamon rilalang iliman na madari na soro layolo liman na na pasuju ta soro salisapa nokon yasi na salisapa na suju nasara na suju de nawat dito suju oko banda madake ko watakalewe niya salisapa madake ko watakale ta berarti de nasah sara na yaro pada media rone ko to masaruba mako ana palay soro saruba ngena pay sujuki batal itu di salisapata bu aja ta sujuki yolo na salisapata tondo suju itu ampai lima nama kunre isuro patame sikuna ma palolalangi denasu ayo pomia romasu erwane mitu kama kiro kasih salametoje soli nama kunre de to nawat dinakala da menre mako wadi samali bango kumigangkai de nawat ditatong ka menre maka taraka sikuna ina tulirapa ya sikui mako na soli iya roanewe ang kawita pake ye engkato tatengkang di mani bawang tapi ya ko hadesa makun rai makuye jadi makade urta kali sidenre poi makade nang karoane soli na parapa sikuna na panak kalima na kada Allah na roane sampai jama makun rai tu na jama roane to mi ha nah itu tapi aku ya dia permasalahkan ini sa bangka pakai ya roh
tapi maka dia ko asbabul urujnya roh hadesa makunray mi makutana nakana bita parapa isikumu pasi lempu sa lengkamu layolo makunray makutana jadi podam makunray ya ko nabita ka ngaroani ita ni makada maga perkataan na sabay mita nabita masampaja na makada sabay ya ko nabita masampaja taraka kalepana ya ko solli si baroko suju wadinola bembe palawangan na kalepana madita tongkato niya na riya curi dia pak nabita ya curi yo po makunray nabita mato na curi tapi kan napawi nabita makada parapai apa roani minabita jide na parate kang sampajan na makunray makiro jadi angka na tutaw pake ya tu nasa ide ina angka desa matara mako tapi deni dia sebab lurus na makiro jadi aku ya apa de na salah cuma mako miro sampajan makunray makadai guru ta magaje ko roani marro mako itu ini maniba gangkai maga tapi ya natatengka mo cede coco ni okotogi ya natatengka mo mako ayam pati de nakoy ya mi kumaku ya nak makun raisi sangi ha iyo poko tatengka mo cede ya togi menre oko ya togi menribar ya togi mariolo angka togi tanala maniripat nah nam kata to Allah angka tonala ni aripat nah de na namo menre na yasya na sayang pati kedo Allah aku benar ya angka tapi ya ko ya ini mani betul ngan katoje pa ang katoje tau panrita napau mimato maka daya je rona bita may galak da metorupan na bate na masampajang jadi iya tu ina madari matandre iya tu ina madari bari bandre ina may gay harupan na nakadalalo guru tato kali sidendre pure na nakaji kita ang kedua kita meto na baca tu yang pertama al-mugdim al-qudama kemudian yang kedua fikul Islam wa adillatu karangan Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail itu kita sudah diterjemahkan. Ilmu Qudama itu kita logika sebenarnya artinya lebih banyak bersentuhan akal. Ia mikopikul Islam wa adillatuhu itu lebih banyak perbandingan. Nah, sebab memang perbandingan mazhab. Ia narona baca napa paresa kadai guru tak 12 mimato tau napa guru arwa tau napa guru nabi ta masempajang. Denang kenapa ada? Ina si salami mati bati napa guru. Tapi ya ko to makada sempajang intinya na to makada sempajang ke gaji ya sempajang bacaan gaji na ya sempajang atau peringaran na akimis sholata li zikri atau kedona apa yan ang kataroko mi bawa sujud na dega pura ni na jama don raka na beresala na kana bitaw lagi wi de pa mo sempajang ke gaji pala sa sempajang na pura na ruma beresala isan na makada si jame don raka pura si maberesala makana bita ulangi de pa mo sempajang napatan raka na ron na jama maka day si pe maganda yan na raka maka nabitay ulangi bi de po mo sampajang chow na paun ni nasa makumiro misang paguro na narin po da kada patanangi yan ito ampe ko to may masampajang maka mantasapi tanako pada kami ya sahabat apa de pa na makanya Allah pang kamako jadi pakanjaki nayari pakanjaki mapamulay kedona apa iya kedo tau korupsi to apa angka tu pasampajang panga angka tananya minaw saliwang ina okay sampajan na minaw pajayin ka tu pas sampaja korupsi nabita makada panga kami na makalasi atau minaw la sampaja makada sabay ka kapit minaw ko sampaja makada nabitang ka yan ang kataw roko sujude na lampulaka nan tu panga kami na makalasi berarti ka pas sampaja korupsi pakanjaki ya ro yan natumpay makada makanja roko na iya ko roko wita penjelasan na hadis saya manasah makada ko roko nabita na ipatadangi ka ya se na lakat na makwa panoway de na tak bolo ko tadangi ko lakat na nang kawita taw roko de na roko makalichuay pa Maria wulu na nutuna na panapaliwang ilima na lo makatani ka chikachin na iya kipalen na iway ko taw makoro pa de na lena mataru tak bolo lo ko chakon na ini negara pahangi gare hadis saya tapatamay gare akal lang maka daya ko roko inabita ka hadis saya ro hadis asa ya ko roko inabita na ipatada ka cepan no wew kese na lakat na nabita din na tabolo ya na roko sitongan na nabita magay di ya ko no ulut talayaw mariaw na ulutan na pakachikachita takatani na ipatada ka cepan paliko din tabolo ta coba moy na bolo mana cakota jadi salah ya ro ko manuru penjelasan hadis saya maka magri sa pajan atau makero ang kanto pandita maka da asamo di mina suku jadi tajaman ni ko de kecaki suku mataru to la kalicuan ni apa ya na mariawa ulwe na utue tatay makalicua sana apa ya mina roko to ko silampui iyan namo makun rayi isuru meti mariawa cede uluna si salametu ha ina isuru mariawa uluna makun reko roko cede na utuna makun rayi mi makoto
tapi liman na tata itu lukulu balu tuna na palenna tapi nalapilo lala sikuna de na lo saliwang iyo porone lo saliwang icede suju arone makoto lo saliwang tapi aku macipi onrong aja na takoy yang penting tarakai icede yang penting dia itu suju asu batungan nama pamulai pala 500 sikui sidak ke lantai ya kota raka mu cocok nih makiro ya ro ajewe kato maka da si jaka palawangan nang kato maka da si pajaguru si babasora batungan na pala si jaka pala kato maka da murabbi sulapa apa yolo si jaka palawangan na lilewali nonrui ulu si jaka palawangan na jewe ang kato de metuna na pakir yang penting rapa dia na napaki ukuran nero pa ang kataw maraja panah taw malupo-lupo ko macipung na si kapija imesa ibuling ako makaday jadi na sapar ng model na manyaman taton na ang kataw taw macipu-cipu peje na namanyamang tapi natengi na bitay di arone rapa je ko to suyo natengi pasirapa kang sunnah hukum na nareko tak buka icek di arone aja na rapa iya makun raya sunnah ikut parapa iya ku penjelasan na guru taji patahudi makada iya kong karoani mas sempaja na tak buka cek dek panah tak buka icek dek malawangang napu pangkas sama pali-pali na parapa ngato sama ina tapaji na hanas sorongang engkato tu tau tato makwa mi aje ne dina lempu iya kustasa di hidayah na suruh palempu imakwa supaya rapa iya rapa tongangnya aja pada aja melewa perapa aja yo poko deta perpa aja pak magampa aja itu makanya mako to masampaja ko to cek ganggu itu ye nei sorong aja na dapi kecil-kecil na nagatang imade aja na tasapai ko purai pak angkat to masampaja tuli aja mina urusu pura ni suju kasih lolo ta cek de na de mule husu ko to lolo aja makda na dapi di garo de mule husu pajai gitu jadi aku ya apa ya napura na tasorong aja tanagatang ite na cecai itu kana magele aja na mo sorong pali-pali mo na parapa nasaba ang kamo palaba makiro aja na ta permasalah kangero ya kode itu lady magele aja ta biri sisa ngeje tapi si salame meto tu ka husuange ko rapa ki sirapa kang si salah tu coba-coba migar kemudian using-kasing ka mani pak iya ro sampajang aja lalo na di tajamay mo magare pa tajama lalo pak bu makada yang ka Imam Asy-Syaitibi makada ya tu sampajangin siddi sininne timonri na sampajangin nolok manami puasa nolok saka nolok haji nolok sikiri nolok baca Quran nolok ya ko mapuasa ko mapasu saka jadi nolok tambah nolok ya mau ngaji tambah nolok sih dia kan kana masih kiri ko nolok ma baca Quran ko nolok masih dak ko nolok tapi mau sampajang yang kana tuh ci ditambah nolok 10 nih makiro yang kana penjelasan atau pandita motivasi maka dia ko mapuasa mo bawa mapasusak ka mumendre maka dia mo sampaja nolok mi tambah nolok na mo sisa buko nolok ipasi tambah na tatta inolok ya mi ko masampaja no berarti masampaja ko napa mapuasa berarti si ditambah nolok 10 ya ko mendre no maka tambah nolok isi ratun ya ko mangaji ko tambah si nolok si 10 yang kanang-kana tapi ya ko dia mo sampaja na nolok mataru ya dagang kana ya matutuna la dasar maka sampajange pamulangi paresah ya na makanja mana lo mondri na sabaya minang kangka na nolok kong keci dewe makiro jadi maka sampaja ko tapi ya ko ibuka kita secara umum dia ya usapaka na sabangka hadis na nabita makadadega pala sampanya na lolonga tau de napasusak ka maga gitu iya na mo masampaja ko maga ko di mo pasusak ka dega pala na mululungan iki ka na cocok iya ko iya padai dui iya ko siwali men kagambara na dega siwali de na laku itu iya palaku de ko me ko jama duai tau aya nasaka paralu apalagi mapapura ni mapasangki ngapa ai marajito je itu pak iya je itu setangi dia namanya pak aja pak dia itu je namanya ganda apa iya mah nih pak galungnya ko iya ko 5 karun na dupa mak dareke 10 karun na dupa mak dareke teh nasa dena siaga dupa siaga mema je mupano anjung maka dareke na talupante me tumpano na 10 karun mudupa apa ko maka cede mana ka je cede na talupante mi tumpano iya kene talukaru mo pano na pa si pante mo dupa na po di madare iya pa ba yan nga kumendre si karu na si pante mo pano de po wado makarama na chede po makarama ya ganero iya makanya mo ito ampay iya ko konsep na guru tay pakin si norma nya malada pura ilaw pa dongan na balaw di siya na may malinga makare guru tay aja na
ya bana ro mo pakai aja mo racun balawo ya konandre asemo kada bano pasidakah ya naro makanja dewa da cubalao napa makada guru taya konandre balawo mo podangi makada aja mo capuri de tugas akan aku mo capuri tarongang mi pasurate mi katuto mi mandre aja ni ko mana malay pa aja tu nandre iya naro makada ka ako nandre mo pinasa dali na mi tu dako ako nandre man nasa dali na manang iya makanya madaga susah ya ku ya ro tapake pak dega masalah tapi ule pitang napa makada gurutan nadega ini itu dale na puranato pong Allah Ta'ala dalam hadis qudsi makada itu pong Allah Ta'ala kekuasaanku tidak pernah runtuh rezekiku gudangnya tidak akan pernah habis dale mu pura mematono bagiangan iya ku pura ko bagiangan namo pe ko batemu makare so makotoman itu ilaw dono bawang kato tau nasat de ilaw do ko natatamba ang kato makada deje itu natatamba napaturungan mo masija itu ampai wali pak de nanu tuh de naurusi dale nako makada aga si wandre ko baje de mento naurusui apa ada pak pengalatala makoto de to naurusu na sure kada sampajaloro ko baje de nadapi piloro na paki masampajang aja ta sampaja ko de nadapi itu mi itu waji sisang he ye misai waji matu ye ko pura ni sade naga waji subuh pasi ye ko tadapi subuh sampaja siki ye ko de tadapi loro jamota sampaja de na waji tu ye mina waji ko tadapi jadi pakotiro dale iya pata pikiri ki kota dapi dapi denrole patulyang kero aga yandre iyo po imam Sayyidina Ali na pauna sa ina mo ano mate dale ko dale kuna luato ko ya pun na da na masilang apa makete mamon ro ko tong katuma bagi dale nas pasamu na bagi nang kamoto tawa aku pakotunga ko yulet tangi ro pa makadaja na murusi po Allah Ta'ala pamurusuka ko makanya ya tu na pake wali jadi na masusah tu melodo nasanang kana tarong pada kota mabalu ya lapangan lini 500 juta lalu nasi ulangnya 5 miliar na tapi umurnya itu kurang kayak kata labirang 10 juta talapangan lisi ulang tapi 10 tahun tambah umur ta atau tala nisi di miliar talunga so minta mati kayak talabirang labirang nasa tarik ni cek dek kemana pimu muru maaf ibu ada reke maka je watang pada mia tu pak mak dui de metoje kan onron na setanya tu dui na iya mi je nama ega ko mia sumbangan iya na lo pasai na tuli cede ha iya nang kadita 50 sabut tati lo pasai na cede tapi iya na meta ma celengang ya ega pa ya tu mako aga mako iya na yele di 50 sabu melo pasai na salah cede lada tapi iya na me patami celengang 50 sabu na samai galadai macam itu pun Allah Ta'ala itu nanti apa pak mandari upau makada ai mandari upau makada ka iya ko dalle pak doang itu na pak doang supaya lo moyang dalle na te loko tahu na lo moyang toki pun Allah Ta'ala dalle makom itu pak dongat to ko pak dongat dalle tapau bamui maka da tapasilele dalle na tayo puang makbatok puran kada sempu yang imana ngi dalle na tayo pun na silele nang katulolonga makanjala da pak dongnya itu yo pui di maka da pasugi ka po patarale nuku aja na laku na bali boleh to beli ih kunru pagadaonmu ilo dongang ite pasempu yang mana ngi dalle na pak balu puang ko pasapang kajenne na silele dui nang kaulolonga maka kanjak ko maki itu ilo dongang mana tawe peko dega dalle tai di engkan apala pak dongang ilolonga maka kanjak itu pak dongang malaikat mako itu inaruta pake yo pui di patarale nuku kapanilaw makiro namo cek de mudah kangi kemudian ia tu dalle pada mete maka da ipanci meto panapole pak kasi mito to tangki itu to tangki 50 sak budi tere bensin alura na capur bensin lepa malis aku Pertamina na 50 je itu sak budi tere bensin mulura maka lupo tangki mu mana kecapu sana apa dega ganola bensin el kuryawa dega nola si tembus tangki loko tangki no te jadi itu dalle na kongka kolohun mapus ya nende taki buar ngilalan no deje itu nano pada ya rona auto tangkir ya ko sumbani 5 sabu yang kana tu salah bicu tapi ai mati yo po ko si rato sabu pipa na to mau uso ni maki itu jadi ko to masumba polo-polo na mau uso to pak maya gaji itu na tarongi po ngala tale demi ganolan no kodong iro ya sidak kaki ya ko lalu celengan ngelisari aja mau tano aja mau ta mangingin na deje nanda kada pong Allah Ta'ala de ka tau kasiasi
nareko masih dekat ya bamu tu tak pakai maka je nyama pada rai pak tapan aku tiba meji kanton anak diri wah makanya maka lo mu yupi di napai paresa di siaga rumah sumiliang nganu ga parekin ya makir kemudian penutup upasangi salah satu hikmah sebenarnya untuk menjadi insan kamil iya roh iya naru jelaskan nak ya sang insan kamil betungan na aga mak boselo ri pong Allah taala de meto nagaga urusan na pong Allah taala lena pamurusukan nga yana tu manakada wa mayat takilah ya jallahu makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib ya tu tapake yana tia sepak dengan tawakal ya ala ipahang maka da pong Allah taala murusukan nga urusaku ya pamu maka da pong Allah taala iku murus urusak betungan urus agamaku patujumi sampai jange yana tu pak engkau tahu serena supodangan nasa pak ustaz ipacak kak kasih ko jamaku kadai bayi ku nasa kurang itu dalek dak dena kurang ya ku ipacak ko dena kurang dalek mu tu dena kurang tanai itu berarti itu jama-jama tambah gajimu de iya tu jama-jama daku pura sekometom itu dalek mu ya ku ipacak ko sekom itu dena kurang tu pak pengala taala mu kuri dalek cuma kami jama-jama nolan no aja mu pikir iki tu angka situ liangnya makanya pak ya ku ya dipake palai ku mega anak makanya taci di misurong tay suro lokor ya ku tak dua mi liga makunruh ya pegai aja ya itu tuliwa peringarang pak pegai anak mu kumelu jaji aja lalo na tak dua taci maka kunruh napa hatu je nalato tu akalan itu dokter napa kada dua anak lebih baik aga dua anak lebih aku cidi kiru cidi gimpe aga mitaranong asah pegai aja temi tahu makadagan andre agai make gandren manu lagi dia nak kena pikiri gandren apa ia na subuh moto ni masih kiri betul kan oto nak bar oto no manu manu laye tate apa no to ini tate itu masa pajasu nakalai manu laye tate 10 sidi to kakak betul kan oto si kohe manu moto makanja no imaso 10.5 na jaji cica menre maso mana mona pemangaribi na makarya-karya ni pamagi makanja sikirina jadi tepi itu bito makarya dan may jaji itu makanya jadi pa aja jangan sampai jago manu lay na idi pala biolo moto na idi usahakan aja nek de manu moto itu ya moro jadi oto ki masampajari di waktu itu bagus sekali untuk beribadah saya kira ya naruh pengolongan Bapak Ibu sekalian memagi-magi napa barakah pong Allah taala telu kesimpulan talai kurangi sebagai kehidupan ya sengialah kehidupan aja je tajuk ke kode baca ayat cedek sementara joka kita masih kiri apa angkat tu tahu suruh pi masih kiri napa masih kiri maka dapi pu ima subhanallah nasa subhanallah ya alhamdulillah Allah akbar paja imangi paja toy de nasi kiri lawa pasi masa paja tahu kunrula ada ya tu disuruh pi napa na jam ya patung ka ir makanya namo to minu pak ko nabita to minu bismillahirrahmanirrahim napa ninu cica na pertama napa katalu na tago napatung ka si kiri itu kupuran niya maka si alhamdulillahi rabbil alamin mak bismillah sinapa na ino katalu sinatago napa si maka alhamdulillahi rabbil alamin mak bismillah sinapa sina ino yo pwede cica me yamba daga lai cica ngime lai tongkai ya moto pa bulan betul capak nah si salame mertoi jadi tu lima tungka si kiri makanya na moto joka maga ya rota coba-coba pakai roh itu betungan mudah-mudahan dialah gurung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Bapak Ibu sekalian ya kode gagatul lemala cara maku pamula-pamula nalatuk capakna boleh kak sirun untuk guruta Dr. Ke Haji Halik Hasan boleh ku kendari baru-baru di Jombang angka amalan nalenga nasaba gurunya itu dipindahkan dari makamnya 30 ni arwah atau matena dia nama cari pakai kain kafan tidak rusak dan jasadnya masih utuh itu sudah 38 tahun dimakamkan agak amalanna beliau saya minta amalannya maka daga amalan na gurut tak na dia nama solak kain kafan nama kor napodanga maka da letup pimantuk boleh nak upodako sampai di rumahnya mengolok aku gurut tak napa napodanga maka da iya nak kucia ko buruk kain kafanmu
de na masola watak kalemu na sabak dega ga alati melo solangi watak kalemu de na macare pakain kafane kulallahu mo baca tanay makadaka kay gawat to nasa baca sisap buko soy sisap bukuan ni itu akan membuat utuh. Jadi ya roh ta'ala kita coba-coba malai sikiri, apalagi di tahu mencocoy persiapan diri untuk kedepannya Pak Bu. Jadi upasangi ya roh tabaca tali wirid ya roh kasisap buku lallahu kosoy kasisap buku wani dena masolah kain kafan itu. Nah usapa ko sajareng kami matau tatanazzalul malaika itu ayat itu no malaika itu pulo sabu masam pajangan ni tak baca ngin kulallahu. Jadi dan itu jasadnya utuh. Jadi ya memang tuh mudah-mudahan wading ta'ala ya roh. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.